Tunashukuru sana ushirikiano ambao tuko naye na serikali kuu, kwa sababu ninajua wanatusaidia kwa mambo ya security, wanatusaidia tukiwa na mikutano kama hii, wanatusaidia hata kule kutafuta wale watoto ambao tunapea bursary leo. Najua hata machiefs yetu tumesaidiana, na tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Ombi letu kwenda mbele, tungependa bursary hizi, na sijui nani alileta hii maneno ati iko bursary ya MP, iko bursary ya Gavana, iko bursary ya women rep, na unakuta katikati hapo kuna mtu anapata pesa nyingi na kuna mwingine anako. Kama kungekuwa na uwezo ya kuweka hizi bursary pamoja, tupange pamoja, ili tuhakikishe kama ni watoto wa Nyandarua kila mtu amepata na amepata haki. Lakini kwa sababu saa zingine ya siasa kila mtu anatakana aonekane, basi sasa kila mtu anapata barabara yake, na ninahurumia mtu yule atakosa bursary. Afadhali sisi labda tunapeana kidogo kidogo, tunapeana watu wengi, lakini tungekuwa na ushirikiano. Na ninazidi kuhimiza viongozi wenzangu, wabunge, mama county, sababu kila mtu ako na uwezo huo, tunaweza kuweka pamoja na tusaidie watoto wetu. Tunaomba walimu wetu wale wa secondary schools, unaona pesa hizi haswa ambao tunapeana katika secondary school, kazi yetu kulingana na katiba ni kazi ya ECD, VTCs na mambo kama hayo, mambo ya hospitali, mambo ya barabara, mambo ya agriculture, lakini sana sana elimu ya secondary na university ni mambo ya serikali kuu. Lakini tunaingilia kusaidia sababu tunataka watoto wetu wasikose masomo. Kwa hivyo nahimiza wale walimu wetu wa secondary, tafadhali, wale wanafunzi wetu ambao pia tunawasaidia, muwatunze, muwapee elimu bora, muhakikishe masaa yao inatumika vizuri, mupatikane pale shuleni, muone ya kwamba wanafunzi hawa vile wanaingia wakitoka wako tofauti na wame benefit.